بحثا دەست پێ کردەمە بەحسا کۆمەڵەیە کلتوریە کوردی لە ژنێفێ لە پایتەختە سوێسرای کرد و کاچاوە لەوەر ڕێبوان تێداین و زمانی کوردی ji بووی zarokên wî welatî rêk bêxin û bi awayekê azadane dikarin fêr bibin. Wezareta Perwerdeyê jî îtiraf bi van birwanameyên wan dike ka zimanî fêrî zarokan bikin û weke navendekê jî rastiya akademî bibîne di van dîmenan da ev ye ew کۆمەڵەیە ku em behs dikin ya kulturî ji bo fêrbûna zimanê Kurdî li Jinêfê li Swêsrayê hewleke bi wan malbatên Kurd ku zimanê Kurdî nîşanî zarokên wan bêdayîn boî ku girîngtirîn tişt parastinê ser bikin hiç ne bilgel malbatê xwe bû nimûne dayîkeke bi temene dibe ku bûyê zehmet be zimanê din fêr bibe di malê de eger zarok Kurdiyê nezane yan jî dapîra wan be wê çawakin takekê wiha jî hebelgel da gel wê yekê jî bêne Kurdistanê wekeme eva ew çalakîne jî di nava komaleyê da tê nîşandan temaşevanên Rûdawê ئەمە ژۆرێک کازانی هەوار hez nakê tu li Swêsrayê چونکە تۆ ینی جلی کوردی ئەکەیتە بەری منداڵەکەت بە زمانی کوردیش پەروەردەیەکەی فێری نووسین و خوێندنەوەی کوردیەکەی ینی زۆر لە وڵاتان هەموو کاتێک لە بۆنەکانە ئێمە لە ڕووداویش کاڕووماڵەکەین ئەیبینین نەک تەنیا فێربوونی زمانی کوردی پاراستنی بۆنە نەتەوەیەکانیش ئەنی ئەو بۆنانەی کە تایبەتن بە کورد یاخود بۆ نمونە جەژنەکان بێت یان لە جەژنی نەورۆز بێ هەموو یادی دەکرێتەوە لە بەرکردنی جلی کوردی ڕۆژان یعنی کا چەند van ڕۆژان ساخ dikin li wir tevî fêrbûna zimanê Kurdî û ev komalaya zêdetir karê wê çi ye hejmara van qutabiyan çendin hemî jî Kurdin ji xêzanên Kurdin eva gelek pirsin em ê ji berez Ezîz Kalû serokê komalaya kultûriya Kurdî li Jinêfê li gel me ye li ser vê mijarê berez Kalû silav li we bin di van dîmenan da rastî çalakiyê vê komalayê diyar dibe ku hûn karekî baş û mezin dikin bi taybet bû fêrbûna zimanê Kurdî bû zarokên li vî welatîne û ji malbatê Kurd bin we çi kiriye bû fêrbûna zimanê Kurdî û hikûmeta vê welatî îtirafê pê dike yanî ev bawernameya dê çi mafay bi xwe jê bînin de dema fêr dibin kam hinek pirsan carê ji komalayê bi giştî ji we dest pê bikin hûn çi dikin bû fêrbûna zimanê Kurdî karê we çi ye Roj baş mamosta ji bo we û temaşevanê kanala Rûdawre wek em hemî zanî ziman hebûna mirova ye ziman nasname ye zimanê Kurdî îro vê em lê bibin xwedî bihtirîn îro li ev komela kultura Kurdî li Jinêfê saziyekî çandî û xwebexş e hewl di çanda Kurdî pêş bêxe li Jinêfê de komelek serbixwe ye komelekî dûrî olên dînî û siyasî ye armancê wê yekem bilavkirina kulturê Kurdî ye wek zimanê Kurdî em zaroka fêr bikin ev gelekî giring e vê de ev komel temenê wê 7 sal e 2017 me vekir 2017 de ew komel me vekir destpêkê zarok pir çêbî ji temenê 6 salî heta 6 salî heta 16 salî bî zarok wî çaxî giha heta 36 zaroka pir zarok çêbî û zehmetî jî destpêkê hebî em piştî 2012 ez gihame vê de Jinêfê ew piştî wa 4 salan me têkelî gel hikûmeta Swêsî kir û em komelekî vekin wek dibistanekî zarokê xwe fêrî çanda xwe Kurdî bikin wek ziman û çand û çîrok û kursên Kurdî me vekir rojê 2 heftî me ders da zaroka û piştî salekî hikûmeta Jinêfê rêveberê şara kantonê Jinêfê jî û wizareta perwerdeya kantona Jinêfê bi îtiraf me kir daxwaziş me kirin wek pirtûkên Kurdî hene ji bo pirtûk lazim e û mamostayê Kurdî jî vê hebê ji bo zaroka fêr bike û du roj heftiye em zaroka fêrî Kurdî kin vê dê kant بەرز کاڵۆ belê ئەم خوێندکارانە ئەم منداڵە کوردانە بە چ شێوە زارێک فێری زمانی کوردیانەکەن بۆ خوێندن و نووسین ینی بۆ هەم بۆ بتوانن بخوێننەوە هەم بتوانن بنووسن قسەی پێ بکەن سۆرانیە بە شێوەزاری کرمانجی سەر و خوارۆ و بەکەم شێوەزار هەمویان دەخوێنن belê mamosta ya me wekim gote 7 sal em zaroka fêrî zimanê kurmancîkî Kurdî kirmancî destpêkê me fêr kirin
جوی دبستان مای کردی ده زاروکی گو تفیری کرمانجی به سورانی جهنه کردی هنه کردی مای زازاکی جهنه تفیری کرمانجی به ام بس بشی کرمانجی دی زاروکا وقت هم گوته زمانی کرمانجیه و ای سال دبستان که دیجی کردی و بی کوملا کلتورا کردی روشالات او جنها فیری سورانی جی که زاروکا اب 2023 او کومل جهات وکش بو بشی سورانی یا ما بس کرمانجیه او زاروک الویدی هاتی دنیای دیاسپورا سوی اسرائیل و جنیفه اوی هاتی گو انو زحمتی زمان هنه نویستن و آخافتن و پر زحمت جواره ابدفت حکومت داما آلی کار مره روجي بريس كالو بله بله والله دخوازم اس هناك سر كوماليا وراوستم يعني بله وقلتكو كوماليا كي خوبخشه بله ايجار او خوبخش مثلا كي پشتواني ودكه پشتواني و دارایی هيا تبي اعتراف كرناوي باورنامه هنا هند دنوان قطابيان ايجار وي لجنيفه چه مفايجي ور بگرن و درفته كدن بدوانا بله ساعت خوش پرسپاس بو و سوالا پلگرنگه بله امن وک ریو برخوا بخشن دسپیک سال اول 2016 مگم خو بخش کرد پشت حکومت پشت وک استاتویتا کومل خواستش ما پرتو که ما تشتم حمید وک رسمی رابی موچه وک دارایی یعنی معاک مامستا راتبی وی حیوانه جيرا خصوصا وق مامشتاقي سويسري الجنيفي ده او آليكاري حكومات وزارة پروردهیا بیغ انتگراسیون یا اوفیس رسمی آلیکار مره وقت مامشتاق رسمی آلیکار مره کومل آلیکاری حکومتی هیا راتبه مامشتاق هیاش حکومتا کانتون جنیفی او شاده امدیوا وقت باورنامه سرتفیکای وی کردی امدیوا بزمانی کردی آستاوا امسل نویسینی به آستافم امبیجی آستا یکم یا دویم یا سیم سشا باورنامه و امدانی بزمانی کردی کرمانجی وقت دیجا یکو زاروکن چه رفع سیاه و چارال دبستان فرنسی زمان فرنسی کانتون جنیف زمانی که فرنسیه یکمه بده او باورنامه حکومت دوار رسمی الباورنامه واده زمان وای کردی یه دایکبونه ته نویساندن باورنامه وای فرنسی دجه زمان فرنسی انو آستاوی کردی چاویا آستاوی امبیجی باشه پر باشه ولی نویسنه و آخافتنه دجه او باورنامه حکومت جدوا باورنامه رسمینه اوفیسیالنش حکومت جنیفیجه او زاروکی گو 86 سالی امبیجی حتی گهت 12 سالی جه امبیجی به رفع دودا فیا و چارا و پینجا جه و باورنامه رسمی ده حکومتی دجه تی قید کرن تی تسجیل کرن بله برس کالو چه گرفتێک یعنی ئێوە پرۆسەکەتان دەست پێ کردووە بەڵام هیچ گرفتێک لە بەردەم ئێوە هەیە بە تایبەتی لە دابینکردنی مامۆستادا هیچ کێشەیەکتان هەیە؟ تو کێشەیە مەگەر مامۆستانینە ینی پرۆژێ خوا باشە دەرسێ کوردی دزاروکە وەک ئەم ژغەیری زمانجە تشتێن دیژی وەک فەستیڤالا و چالاکی پر هەنە لەبێتە جنێفێدە بەری دەمەکی زانینگەها جنێفێدە مەزاروکێ خوا و تەمبۆرا کوردی و جلگ و بەرگی کوردی ژل وێری دەزانینگەی دەمە دیار کرد وەکە کورد وەک خواردنا کوردی و ئالا کوردستانی و گەل لۆگا کومەلا کولتورا کوردی جنێفێژە مەدا ینی هەر چالاکی تێچێکردنژە ئەم ئالیکارن نەش بۆ زمان تنێژە ئەم بێژی جلگ و بەرگی کوردیژە مرۆڤ دناسکردن چانداپای کوردی خواردنا کوردی کلتور کردی کلتورێکی زەنگینە زمانی کوردی زمانێکی زەنگینە بیان بهتر لێ خودی دەرکەوی ئیرۆ دیاسپۆرا کورد نزباوی پر چێ بیال دیاسپۆراش دەربەدە ئیجار ئەو هژمارە زێدەیە ماڵباتێ کوردان بەرەس علی عزیز کالۆ هەمووژی دخوازن زاروکێ خوا بڕاستی بشینن وێ کوماڵەیە پلانێوە چنە هون هژمارێکی زێدەتریە خەلک ئێن کو بەشداریە دکەن هەمووژی یعنی ji malbatê Kurdan hene bixwazin fêrî zimanê Kurdî bibin ku malaya xwe zêdetir berfireh bikin bû xelkekê din jî birêya we hem kultura Kurdî hem ziman fêr bibe. Belê saet xweş gelek malbatê Kurdî ji destpêkê em hat û heta wekî malbat alîkarin bez kêm hinek ji herî ne alîkarin zarokê xwe re jî ez jî bîne ew cihê êşandinê yanî îro li vê de zarok çanda xwe tê naskin em bêlin zarok hunda nebin çil dibistanê Fransî de Fransî fêr be Almanî fêr be Swêsa dewletek çar ziman e Almanî û Îtalî û Fransî û Roman jî heye danişta wê de zimanê İngilîzî ew jî tê xwendin bes em wek Kurd bikarin zarokê me hunda nebin em zimanê we bihtir bikin xwedî malbat alîkar bin îro Kurdê me gelek xêzanê dayîkê zaroka hene Almanin Fransî ne Erece hene
ودایک عربه و زاروک کرده باوی کرده افجی زحمتی هل زاروک را چی بواری زمان ده واری آخافتنی ده ایرو دورا ما مستال دبستان کردی به هل چاوال چند خواه بخوادی زمان خواه بکار فیر ببه زمان خواه بنویسین بکردیجه و آخافتن و نویستن تیده زنگین ببیش برسه بونه که مفاکره درباره بونه داجی بکن بونمونه نوروزن بونه یعنی کردانن هون ساخت دکن لور اف چالاکیانه دناوا یعنی لگل پرایوچونا پروسه آفر بونا زمان کردی هیا بله بله اوجه هیم هر سال نوروز وقت ام بیرانی نبیشتوی که نوروزی جه ام زاروکا جه آماده کن جبو جلگو برگی وی کردی لوا بکن زمانی خوی کردی و دیلانا کردی جو وافیر کن چاوا پجدار ببین بله باش بەڕێز کاڵۆ ئەم کۆمەڵەی کە ئێوە ئێستا هەتانە لەوێ کارتان بۆ کردووە کە هەموو دایک و باوک و خێزانێکی کورد لە نێو سویسرا ئەم کۆمەڵەیە بناسن بۆی کە ڕەنگە ئێستا هەندێک کەس هەبن لە ڕێگەی ڕووداوە بزانن کۆمەڵەیەکی وا هەیە چۆن پەیوەندیتان پێوە بکەن نافچین بله سپاس بو کنارا رو داوجش بو او در پدامه ام کوملا خواه دیار بکن وک ارمانجی خواه دیار کن ام زمانی کردی دبستان اف 7 ساله وکری الجنیفه ده و کوملک فرمی رسمی الحکومت الجنیفه ده هیل بیغ انتگراسیون ده دیاره و سیت مجه هیا سر انترنت هیا جه و گل وزارتا پرورده حکومت الجنیفه جه کار قید بکن کار انتکلی مره بکن جمعه تليفوني هيا سيتي كومالي هيا هاولدن بهتر نها ايرو ام جاهزيه خاكن جبو حفتيا وري 21 روجا 21 حزيراني هيوا شر روجا داويه يخلاص بن امي باوالنامه واي كردي بدنوا حاضر بيونا بابو دايكاجه و ريفا بري شارع دريا كانتونا جنيفيجه وقت بخواندنجه ام بيني آماده ببي قال زاروكن مي كردي بابو دايكاجه آماده بيش برد دبستان نها خلاص بن امي داوي بينن وديسا هيفان نها امي دست بي بكن كورسي خوي كردي و بلي ما برس باشا برس کالو بلا ام داوی پرس شو بکن هر درباره و کمالای دا یانجی بلاوی جاره لسر کردان ببراستی لسویسرای هیا چند هماهنگی هیا و هون حوالای که دیدن که زمان کردی برزنه بیتن دناوا مالباتین کردان دا ین کو دیاسپوراینا و بتایبت لوی ولاتینه ایجار سویسرا جناونده که براستی گلک سالان بکوم کرنا مزنترین ولاتو سرکردین وانه هند چه دکن بتایبت کردین لورن نبتنید مسئله پاراستنا زمان کردی دا بله مسئله وقت کرم که نه مسئله وار زمان دجه ام تیکلی ام قاضی بهتر الفيد السويسرا الدياسبورا التواهيج الاوروباجي ام بقارن تيكالي برفراتشي كان ام چاندا كردي بهيز بكن يرو وكو ملام الفيدي ده حتى سر استا اواهيا نتوين يكبويجي ام بجدارن دائما هردم وكونفرانسي كي مناي عندج وكو ملا كولتورا كرديه معمدن هر جهيجي ام تيكالي وكن قال سويسيا قال فرنسيا قال المانا ام فراتر ام قاضي تيكالي فراتر بكن جبون هاسكن بدن چند دفعه کردی بهتر هیز بکن زنگین بکن بله سپاس بوا برس عزیز کالو سروک کمالای کلتوریا کردی لجنیف زور سپاس بوا سپاس سپاس بوا جماعه سپاس اما لما